Pini dak la district level inter school summers football tournament ki jutsi aranilo laso a tournament ke nilitum 1st July pen si ke cheng pon ik nilitum ke cheng si ke la zone wise si ke bi pon kadokawe 7 long troxy zone do hadak pen champion school tum dak nak chapate lo la pini district level long bangke pini champion bangke nitum dak level pini do kethoma pini do categories do under 15 boys under 17 boys and under 17 girls under 17 boys pen under 15 boys final bangke atumi siki kapajut pon pini bangke under 17 girls tumbanglo langke bangke ke haipon ik ke langhina zone pen school amen ke school nam to no Mount Everest English medium school ke haipon ik ke Mount Everest English medium school tumsi ke haipon ik lo dak nang itum zone ki kona na lo dak long troxy zone do la ke bukulia nilip zone la pen hauraghat zone dak difu zone dhansiri zone inke ambokazan zone ini nang itum la inter karbiang long det nang an school nang patin penang ando nilibang nonala pinibang kya videt hai kewangwi tum da do la si nili chuniri kangtung la sob parents tum phantame enke school principal headmaster pencheng lok la so tournament ke muning ta nili tum bi pon lang la si sob parents pen la headmaster tum phanta chuning ri je muning ke la so chapati long nang chapati junji phansi chuniri lo sport laso chapati ke nilitum la DSO office hoi pen sigi bipon under the aegis of sports and youth welfare department Karbiang Long Autonomous Council ako isi chuning ri alam do nilitum Karbiang Long Autonomous Council CM sir Dr. Tuliram Ronghang aphan la so mane alangli chapaduk joine la sports infrastructure pencheng lok la football pencheng lok kapre ka sports aphanta importance kipi nilitum sports athlete tum phan isi a platform isi kipi apot la chuning pilopui alangli phan choro parlo